Titigiking laban king pamanintun kaya lili ng Miss Universe Philippines 2023, Michelle Marquez D. Miras laking mahigit 50 kandidata, di miniligligan legwa ng ponggelingan bang isunod ding prestigious The Sea in Majesty Crown. Meron ka rin challenges na rin candidates ng pamangwang tourism video ang magpapakit king kultura ang pong tradisyon daring baren at penny batanda. At syempre, eya pay tauliken ng pambato ng Pampanga Cyril Payumo ng Balen ng Porac. Pisabyan niya ngayon king online world ng masanting ka pa magpakilala na ng probinsya ng Pampanga king kayang tourism video. Akit hindi sabing tourism video yung pagbanagul ng hot springs, ang pong extreme activity sa malyaring a-enjoy na rin mamasyal king Porac. Peting dayagla naman kayo ni ring miyayaliwang festivals kaya tilabod Kapampangan kalupa na mo ng Giant Lantern Festival o Lagligang Parol, libat ating hot air balloon fiesta. Kaya bela naman king video ring mga tuwang pisamba na simbolo na ring malala makasalpantayanan da rin kaya katamong kabalen. At syempre, mawala yung gelingan tamong Kapampangan king pamaglutong manyaman na pamangan, kalupa na ring sisig, kamaru at aliwa pa. Lakwasya pang penamdaman ng Kapampangan Spirit ken tourism video ng Payumo, uling sa bayane paitining si katakantang Mekeni Tuki kaning Artisan Tarita. Pampanga! Agpangkaring netizens at pageant enthusiasts, metong yay Payumo karing front runners para king corona. Marapating coronation night na ng Miss Universe Philippines king May 22. Yako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen.